what's up sa mga fans natin dyan? Hello po sa inyo. Mula 1 hanggang 75 magpapakilala po kami sa inyo. At para po kampante po kayo sa bawat rides nyo po dito sa Fetch. Ayan, mabuti pa nga si kuya. Hinahatid at sinusundo niya ako sa pupuntahan ko. Mabuti pa si kuya, nagtitext sa akin na going na ako sa location mo. Sana all kuya. Ayan. So, dito yan sa Fetch. Yan, Jomar Batakandulo po ulit. Subscribe, hit the bell para sa mga updated na video po natin. Alright guys, salamat po sa inyo at bye-bye. Bye-bye. Yan, numero 2 nga po pala ako sa Fetch. Ayan. So, bye-bye guys. What's up mga ka-Fetch? I'm Danny Francis, Lapasaran, Fetch Biker number 1. Salamat. Daghang salamat sa inyong mga suporta, labi na sa mga passengers nga padayon nga nag-booking sa among grupo. Hinaot nga magdugay ang atong grupo nga atong tanan. I love pets. Hello po sa lahat. Ako po si Alex at your service, Fetch Biker number 3. Hello guys, good morning. I am Edmundo Nebrel, Pits number 4. Hi, shout out to all the passengers. Thank you very much for supporting Fetch. Riri Sandag right here, aka the Antman. Fetch Biker number 5. Bye. Good morning everyone. This is Ninyo GC Paalam. Then I am Fitch Biker number 6. And thank you for supporting Fitch. And salamat sa panahon sa pandemic na amo. Then nakatabang mo sa mga panginahanglan kanadlaw. O karon medyo ni okay na ang sitwasyon. So nagyapon mi para moalalay sa inyo mga among mga sugit nga Fitch bookers, mga passenger na. Thank you, maibunta kita na basta Fitch. Okay kayo. What's up, Fetch fam? First of all, I want to thank you for trusting and supporting Fetch all the way. By the way, my name is Joey Velasco Aurelia, official rider number 8 on Fetch. Yo, what's up? Good day sa inyong tanan. I am Julius Mancol, member of Pit City On Call Bikers number 9. Hello, good morning. Ako si Tidor Chodin, member of Pit City On Call Bikers number 10. Thank you. Amping mo mga bro. God bless. Hello guys, Fitch Biker iprintay ko number 11. Thank you. Hi guys, mga konsintanan. Ako po si Jens Romorolion, Fitch Bikers number 12. So, I love you sa inyong tanan. Fitch Biker number 14, Harry Jim Ubaldo. Salamat sa trust ninyong mga passenger.
Salamat po admin sa pagsaling sa ako. Hi, I'm John Taga, number 22, Pets Biker. Ride safe all. Hi mga kapits, ako si Tong Sky, inyong bikers number 23. Shoutout ko sa mga admin, sa tank, sa passengers, all passengers, o sa mga kaubanan nga bikers. Salamat. Guys, have a nice day. Ako rin si Charles Stephen Fernandez, usa ka legit bikers, fits number 24. Ngayong hapon sa atong pitch biker, ako dahil si Jonex Dayundon, number 26. Thank you. Hi, this is John Lugs, your number 27 Fitch Rider. Hi, good day. I'm Alfonso James Lucky, Fitch Biker number 28. Thank you, God bless. I'm Jonathan Micaral, number 29, Pitch on Call Biker. Hello guys, Willo Antonio dyan, member sa Pitch Biker number 30. Hello po, Limuel Espinola Medina, Pitch Biker number 32. Salamat sa mga passengers dyan. God bless sa inyong lahat. Ride safe tayo always. Mayong hapon mga ka-fetch, Ralph Vival M. Dalauta, number 33. Hi, ako di si Dilmar Ben Lapot, number 34 sa Fitch Bikers. O sa tanan mga kapaks na tudya sa Fitch, salamat sa pagsuporta o pagsalig sa mga Fitch Bikers. Tawag salamat. Po sa ating lahat, ako pala si Daniel A. Bihoko, number 35 Fitch Bikers sa ating page. Shoutout po sa lahat ng kasama naming bikers. Mag-ingat kayo palagi sa pang-araw-araw na paghatid o pagsundo natin sa ating mga minamahal na pasahero. God bless and always take care of yourself kung sa English. At shoutout rin sa lahat ng ating mga pasahero. Salamat ng maraming salamat sa inyong mga pagtitiwala sa amin sa paghatid namin at pagsundo sa inyo. God bless and take care. Bye bye. Hi, ako dahil si Javin Uba, number 37, Fitch Biker in CDU. Salamat sa iyong suporta. God bless.
Hello, maayong hapon. I'm Junjun Labusan, pitch rider. Maayong hapon sa tanan. Thank you. Hi, I'm Arjun Tanyo, Fitch Biker number 44. Thank you. Good morning guys, ako din si Jeffrey Ronimo, ang number 46 ng Fitch Bikers. Ako si Ricky Pinatakan, member sa Pitch on Call Biker number 55. Hi guys, mayong gabi Ako dahil si Jumar Cardano, number 58. Hello guys, ako pala si Fausto Pam Jr., member sa Pit City Online Bikers number 60. Hey mga kapits, I'm Fred Arsenal, number 61. Salamat and God bless you all. Hi, good day. Ako di ay si Noliboy Sistina, number 64, Fitch Biker. Salamat. Hi guys, this is John Gonzaga Kwal of Pitch Biker number 67 at your service saying, sa Pitch Biker, you're in good hands. Yeah. What's up mga boss madam? Representing Fetch Rider number 68, the one and only Jason sa Arenas. Thank you for patronizing the group and its services. Peace out! Balls Miltams. Milmads, number 69. Milmas number 69. Alright. Hi guys, good morning. Isaiah Shindiay, number 70. Hello guys, and to our beloved passengers, good evening. By the way, I'm Mark, aka Anthony Kent Novi Mikabao, number 71 in the Pitch Biker Studio. Thank you. Hi to all customer. Biker number 73, Rolls. Number 74, Fitch Biker. Salamat sa mga customers na padayon nagsuporta sa among page sa Facebook. Unta nga padayon ng inyong pagsuporta kanamo sa pagtabang sa mga bikers nga katulad namo nga makahatag og tabang sa among pamilya.
Daghang salamat and God bless.